megalayapost.news Kambegalaya Indigenous Women's Council kajing yalam ke Presiden ke Kong Baidai Grace Kar mentaka sengi kelapa da ke Dorcas Shaw Deputy Commissioner ke East Jaintia Hills Manish Kumar ban penpau ya kajing persya halor kajing temu ban ailat ya ke Shuri Cement Limited ban bo ya ke cement plant bat ke limestone mining plant haba kran skring to khobor din kajing kendu ya Deputy Commissioner ke Kong Dakar kala ong bakaseng ke persya jori ya ke public hearing balapan bait ban penlong hak laipoi tarik naitung arajar arpun rio halum serman daistong bat kajing bon ki karkhana kini ke distrik kelakta Shibun ya kitrai distrik nadu ke jing syakta ke kot ke kya ke jing jot ke mei meriang ki jakarep bat kaler jabo kala ongru bahak ke public hearing beladam ki pai ba ki bakersyan ni ke Sri Semen kila kawang ma bat kalanti ke surok da ke trom bat kum ki pai ba ki doni ke hok pan pau ya ke jing persya jong ki ya ke te ke Sri Semen ke batmu ban wan bu semen plan ke public hearing beladam kam de kita ke public hearing bakin yo ya ke hok ban pau ya ke jing ye namar lami ke jing huriura bat ki kenram baru la penlong jubor ya ke public hearing ong ke Kong Dakar susu kelakar paru nadu ke JHDC berkesorkar jela bagi dei bensim kiai kini ke kam berkahab ruban sengutu ya ke jing syakta ki jaka ki puta ki nong snong bar ya kini lasaki baladon ki seng ki bapersya ya kini ke public hearing baru dei benle da kata kalenti ke bagi padba kinyo ya ke hok ban penpau bat om benle da ke bor baru dei ban penben ya ke jing ya ke jaka ki nong snong ki syakta ladawan kini ke cement plan ke Suri Cement Limited wan bo ya kata ke Citi kawa percai ya ke jing penman ya ke public hearing yang ke Sri Cement hakatai ke lom sermang hadai stong ta ke jing temu yang i kawa ya ke jing thok kawa dobo i ta percai ya ke Sri Cement ni daw wa ide yo i hado ne ke sengi mut ina do wan gini ke cement plan heni hapo district yang i mut chibun ke jing penthut lane chibun kata jing mat i langba ka jing wan yang gini ki company da kta bhago hadu ki ko ki khia hadu ka suin beneng hadu ka rep karyang hadu ka kaleer ko wada man bi ko rin sem iman la ka khalip man dan nete daw i persya jori ka ya ga jingwan ki ni ki company cement plan chaga ni ga district yong i nete daw i dawan bo ya ga jing ujor persya i kam ki nong chong chnong ma lani kam ki nong chong chnong yang gari bat ga jala hi ga ro ga wi mut i em ga hok ga yong i em ga hok ga yong i wo pensnyau i ya kita ga opinion yang i ma ibha klem de pensnyau i mem betip i jing yang i dalang ba i jing pensnyau yang i mut kit sarkar le youtube ko ke jing yang i de ke jing yang i ha ka tu ka public hearing go wa paman gi ka second phase mut ka tu de penman go mtok di ong na kata ka public hearing go wa man peaceful ma deman violence ko deman ye ko hadu de cha la ti charge ki pai ba ki ye ta hei jing yo yong i mut la de le ki kam tu mut mtok de wa man mtok di ong na ka public hearing ne deman ko ka hearing go le don bor ma ko wa depan em kam de kita ki false dem te la ti charge ki pai ba ko tu man ko wa pen snyau si bat ko wa pen menso ye ki pai ba ta ko tu le iman i ki wi wa percaya ka ibha itip i ya ka hok yang ka man bru long bru wi lo wi ute unong chong chnong yang ka jela om ka hok ka yang o open snyau ya ka jing ya ka ta jing snyau yang o ya ka jing ang not yang o ya ki jing yang o ta mto ujia la ne mto man ko kam tu hanrai ka public hearing hi to man ko open to all but kam jo le mut man ko peaceful kata ka jing kali long yong phi le mut man ko ko wi na ko wa snyau phla mut mun ngam snyau ye tang pediang le mut ong na mut hap em kata ka jing pengkre le ni kata ka jing ya da mo te mut ngam snyau ye o mut dor te nei bha u ong ulai ya kata ka public hearing hap pengkre hap man ko pengkre hap man kata ka ready nei ye kaya kata ka daw mut ko hapang kre kata sa mut ka bo ye i ha jing mo ta ho sao
pediang hi agi kita jing keli yang pi mut katkam ga jing chem yang pi bat kam ga jing yo yang pi mut kata ga jing keli mut mi ga halor ya ga jing yo ga jing chem yang pi te ngau ong i pi mut ngam emulai hitai uliman alani ulile violence ya katai ga public hearing ma ikiye wakwa I to uman ko ka peaceful public hearing te u elat I ya man la uwi pa uwi unong chong chinong yong ga district hi uyo ki wi chim banta bat upun snyau ki kata ga jing hanre mto uman go kata ga public hearing ko wa man violence ni tay daw mut u ong pi mut gua hap pengkrei gua hap ye puyo mut kani ka public hearing mto de ko wa man peaceful ma ta kajing thmu hi kayong pi lane kajing kali hi yong pi man pen artetin ko nga lane pen mi ko kita gi jing kita gi daut mo mut ile wa hab da pengkre ta kate hi kajing pengkre ngau ong pi kajing pengkre to ha kajing lai luti yong I to I kanu ko benta im jo kwa yung man violence ko I kwa ba yung man peaceful ko te iyo luti le ha gani ga public hearing la uman ko peaceful hi uyo hi kita ginong chong chnong ko hok ka benta ko yong ki uya chim benta ki ha ka public hearing but ka sarkar hi to u chim khya ko but ba khle ko but halor kate ba ka naliang yong ka district administration le tau em kata ka assurance yang ka mut mhoi uman violence ko sarkar tau chim khia ko kamjo le ya ka GHDC tau him khia ki halor ya ka ni ka issue yang ka public hearing yang ka Shri Simen nei daw wato chibon kinong cha yo roi hitai la ne gu wacha le don bor ha ka hok ka benta ka yong ki halor ka khandau ka chiap ka yong ki da kate to de mut u ken sting gi ka la ne u penman chi penman gi ya ka ni ka public hearing kani ka daw hi upami ya ka ni ka public hearing na lor bada la the poi chedok ka second phase wada ye u pelom ya kamo ta hawala arsen pelom ki jing skiat ka sarkar mto di mut u himrik sware go ne ba u penman si penman ya ka ni ka public hearing le bo jing ma go ya kinong chong chnong yong gari bat ga jai bro hi ta hawa jing skiat hawa di yo ki kam ni ka jing auri aura da yo I hado o GHDC le da em ka tu ka kunrum kan ram da em ka jing ya ka man violence da jing skiat mto u himrik sware ki kam ni mto di mut u penman si penman ki ka ka public hearing tang na benta ka jing mentoy yung unu ronu tang hanrei dewa pen menso ben snam dewa penia chok penia dat ya kini ki arliang parti ki supporters wa ki opposer ta kani le man ko kawi na ko wa ka sarkar hap chim khia go le de ka sarkar kam chim khia go ka sarkar le de jia wa man I wa nyau si la ne ki wa pen menso pen mong ya ki pai ba to ka sarkar to ukit khle la ne ba khle go ya kate ta ne bha naga nagi sngi chaki sngi le dang mi cho kita ki wacha le don bor ha ka hok ka khandau ka chiap ka yong ki hai tai ha ka ilaka nong khle ha ka tu ga thau mut ka wa paman ki ya ka mining wa ka project plan yong ka Shri Simen da ka tu jing skiat to skiat kata ka jing ba khle ka jing kit khle na liang ka sarkar wo solve chwa ya ka problem yong kita ki wa ka wa man dispute land ma ki wa ki thau ki bhau ki wa da kenrum kenram to pembai chwa ki kata to huri hura ki sundo ya kata ka man public hearing bai kani man ko ka wi na ka daw ba ka daw san ka wa pen chlor ki pai ba ki nong chong chnong ha ka pen ya snam paradok prasnam ni tay daw I kam ga naliang yong ga MIWC ikerpat jori ya ke sarkar wa ke sarkar mto open chlor go la ne open wanra go ya kata ka jing ya pia para jai bro open ya munso snam la ne open ya takha la ne ya bo chon ev hawa ida ong chidok chisnam ito kata ka jing ya maya bat ka jing ya tali yong ni bha ka jing maya hi wa ka jing tali man go ka bor ya Meghalaya Post.
News.